waba pro weekend dey adwuma kakra visiting kakra say me kosa junior e wo school mu nti nyina ye yanso so ye the central region ye na me hwamo woni nali wo ya mo hubi ye ko adwuma de mo boye ahoba kese ogumu afete nti efiada no na Orange Friday so e koso e wo Cape Coast nti fiada no na moto aso na ye ko Cape Coast ye san so ba ogumu afete bi o ebe bu adwuma nti eno na dwobeye duba akokọ bodumienu na mbeduru nkran because ese adwuma uni choice also meti ha mani kumeku we are no akoda 10:30 wapon nti yenchia na na borata otosumienu agumu afete mahene ono kro ya nso no ye twafo hene e de magumu champion traditional area one na hemfo wo mugye kama omaya de omugye mo fel so enra no mo ye omosa akosu adontoba no eno na mo frana atopa no na me hunu bi da eno ade me hu mani so na wo ho what na share ye social media say eja muni social media for koye na legina mu ya sije so bo adwuma me bia me se no kwasem eno me mi kura mic na me ye me interviews mu hu ya so obi abegina machi epam and I'm saying now when they could be anka man of the match okay and easy videos ni bia me share me say no kwasem e modin so enya ahwodin ketwo dabio e man ankasa am say before say afase we beba so na man na mayo mo ho aduro because ye pim ni pada na ogina ho segim wayire mu na afasha but afasha na efe we no enti enya atopa fashe o ya enti ase eye part of asa no ho abakosem ni kire se kane no nananom wo mko akonkodi nkunim fete omo chichire fete kuro no wo mko akokodi nkunim no wo mo ba no asa ye de sia mo kwan no saba no okay but asa emre dane no na asa ni adane na mabunu ni ade no maye no atopa but edino ngana say akosua dontoba anti eno no na emu eden next time do be ko we da wo koya adwuma ni nyina nti da ne be so na asa na duru ho no ma na wa frɛ me yo me da se adwuma de me nkonko ye edu asa oba besa asa de hia sije mama na se ene brason ya fada obokrata no se mahodo aba weekend nsem sisi ye na ba ko na etwa no mu ayete ye wotu se we no krompo no enye sa si fresh o sije so hu se aba mu a fere prosper wo so wo se batakari a eja tomu akwara ni dimika ya say o chief priest o say and yes, your chief priest was real life. I say, procession at school, or much as a opoko ho. And our more video no I'm a Fatu Sumame. Okay. Facebook for had you, Marky. Oh, CJ, now Shasa Kodaye, Jap talk with them when I would dimicate would dimrica, baby cry, and Swabi and got no one could do. Yeah, you want to meet Dumujay na kwada you want the Nico dry Sabia na watch eti akwara na frimu it as before say jano mutu me adum no na wasese pa na akwada no almost say akenten apiamenka University of Skills Training and Entrepreneurship Development eno okumase ehwo na kwada yi na wosua de wahu na omocha se wono no na ye chief priest ebra na eye opoko ware ho eye invest wonom no na wo mo edu omudwuma bi a se asa ya mo mayen ti ase chief priest no na dwuma ne sen yenya obi a na dwuma ne sen na ekuo no nso so o de ne picture to so enti abrante e ka no ho asemi ne picture ana ye de ato so enti o hwa to say we no afa no ho na wabɔ nanim nyina powder so say shrew ene okura kukura ejawo enti ejawo na ne je koso na tadi mana o de sen ne ho ase media chese CJ akwara na da ha yo wo say na fade ne bibia no chese o ye konfo enti sa o play comfort row no an eja ne so atade anim na we say bataka enti ko betumi awro anasije meboa minim sa ne eja no eto mu because na dey pro na ya na jonso ne picture na da ho no enti bra Facebook
sa ekuo no a wo chief priest ni ade me pese me te ase sa ekuo no wo de yeden schools mu na ye de ese we chief priest because sa court ni ade yi ade a ye bomodin ase be discourage in various institutions but the nay ebi na chief priest wakosia nibuyi because you say in the line of duty as chief priest chief priest no ni duty no any day you say bia ye bibi ni ase o ye mama na say o ye dada nti no we be play dada role we be play mama role to no dey so ye comfort to so na comfort kran say ja ye hu so mu kitabodua no hwewie mu ni ade ya na kuku eja wo mu no chese bia wo tumi a obetumi kra de eja ayenkonya bia bibiansi mewa no ma omo ye sade we no omo no sheda wo skills na nkasa wo strategies no omo de ye wo very unfortunate na o ma me no papa de wako university se kosia de na wakodane chief priest akoku hu keke just like that obi dia ba na me bisa say chief priest no na djuma ne say na midin the Emmanuel he is the traditional or spiritual leader of the whole nti no so wo background bisa na say woni background okra na yetumi de ma wo see you have video na ye karose yentumi yi esansa ya Facebook no restrictions yi wotum say wo so mo wo we bia yo mo de si o masene ebi na si na sene no nti no mu na jane to ye na odi mika no ye CJ over Facebook dia ne phone ene da ho no chief priest obi ba o kosua de ebre o ye tua ho school fees o ayarehosem a very sad way to die yanko ye ni me nti ehu asem da ha mo chese konfa no teaching hospital eno mo de akoda ikoto ya fofia nto ata wadwa ba medi na wotwe okoda ho no na wotwe eti ansa na oto na nanom onse dem se sisi no sisi ye no na no edin pa nti school fo ni bi so chese de akoso no ahadwene pa na mihuyanka de mihuyanka sase mu yo yo yakuye ni mumau na omampadida da mahama so nsama waka e de to mampani akufo ado ene eye ajajefo em se CJ wedi mu ko wo bebre anopai e da ha wo hwa omampani akufo ado emfo ni e da ha wo sum na no na wo smile ena ura mahama so mahama so da ono so magim just wa serious na ni abre na da ha na just waji ni chichi round no wo smile sa and I say de no okike it's no so ha na owura Alan kwadwo kire manten for president nyame admo chena obekasa onme na nkrofo keken na me ready oba bi ni ade so papa na obetwe san onya bo chena no onto obekasa no kra race kra no November 4 wanya nko step down san no mo keka na o step down san na ka say ya de keto so obeto so 10 out of 5 share nti mo amoke keka sansem no mpacho ye nyina ye ntwen na nya bo chena ye rala nchemante mekasa wakasa wia na obi abehunu ba bi asem no eda se wo twe asan se wo toa so se wo ka de ye behunu emu asem na vice president Dr. Mamudu Bawumia ene da hayi o se omanfo mpa no ne manu nya sa enkunimudie no na no memenda na wo mo ekoto sa ye special electoral college no na o se ohia mpa ebo no mo na November 4th no wasanso dia sell through or dia kodanim eno so ho asem o daily guide obokrata mu na sa wo hwe daily graphica se no abedwakuo ya omo etoto IGP in leak tape ya babonti a COP Alex Mesa chief bugi na bumu sensem no se dia ko wi se CJ asem no munya wie yo nti se no omo be sa to safra IGP so omra ono ankasa ni ono ankasa ma COP Alex Mesa so omo pe the original version of sa tape no leak ye na omo bi sa IGP ono leak ye into original no woni ho nti se no but I mean chairman Bugri Nabu ono agi atum se recording no ono no ye enti esi den na COP ede COP so owo intel asasem no ontumi phantom abonten enti oni committee ni ehia wo kokomu a obeka kire wom enti se no IGP beyiwa no
CJ we ya bobe yi wa no ma IGP ma ma e ba so sisi a e ya bo ma IGP nti IGP e be yi wa no ye de ya ya so ha sem na wa be yi wa no wona wo liki ya na anya na liki ya original na wa ho na asa ni ho IGP be yi wa no nti no so ho asem o daily graphic ya say na sese so no e no mo che se ma me kwa katafetu so dumi ensa na mo sa asem we so ma ho empanyefo de che se e ba yo mo be hwe se akuafo ma mo yo ma mo bodwa kakra no wo mo de sika $69.7 million ena eba abeto on no ebeboa ama aso o masnenti no nioma hodo a akuafo ne behia na omode ade omudwuma se akuafo no mo de ba beboa wo mo che se akuafo empem ahanum ne aduanan 540,000 na sa emwe ebeba ama wo mo a wo mo che se eye affordable agricultural financing for resilient rural development afford ena project ye gina hodema wo iti mantama ebenya sa eye sikasu faso bi eye bunu east ena ahafomantem ni mu ni nyina mede bet northern savannah ena north east regions wo mu nyina ebenya sa enfasodie di bi eti eno so ho asem ewo daily graphic mu eno achi so labor commission aka che sitagefo eno ye colleges of education teachers association of Ghana no wo so omon fast strike dem rawie no mo konkwo kirade It's National Labor Commission and Eto Sankana at the moment. Daily graphic abo muamane ha saying the Republic Press in Swenim Hay security analyst Adam Bona and Anifoni da hay was COP mensa on was omo psychology be psychological assistance na omo share na dwunu hu se bibia de da ye because the nurse bisa no kwani anu ye ne kwani ade no aso hu so ye na owura Richard Ahiagba no so ye communications director Adima MPP na ekasa Public Press and him was a kwanya office of the special prosecutor or fast so odini juma na say odi media chini the social media can ode as emotions and eye juma kwanya wa fast so our handle issue no owura agba etesa ansada ankoye sa na eye emanim ni nkrabie father te was say brof we de jime kan brof na sija cha say ma say arrogant Ken Japan will give Baumia a run for his money. Lawyer Krabby father teneka say was say can de Japan obetumi ama Dr. Baumia tough time pa was November 4th abano mobeko mu onde wa was so ye arrogant can de Japan sa na say bi hu no bat papa no omo che so our grounds so nti nyambo a wo ye nyambo a November 4th there. Say wo heya. Ye wo heya. Ye beka ho asɛmti. CJ so far dem say the worker ta na asɛm kro ya na ne nyina bobo so a no na trend wo newspapers ne nyina muti no. Me de obesi wate. Me de obesi. Na wonim say ye Big Joe. Nyame ya doma busumi mu ano o launch me kan sa ne online watch portal we entansi or launching the online watch portal Big Joe utin kwa watch wa bodwuma watch the CJ we Ian asem na meka ya ora ya no kwe so na yesi odi ma Big Joe organic watch we nya de kan ni ade bia wo mu odabi we ye watch bisi ya no ano pepe ya fa kan wan Brandon nso ya solid he Brandon on na cho se test wo enti ora ya no kwe moni adwuma una yesi o Big Joe organic watch solid guy enti mo ba ye wo ye tema corporate and business hangout ye Big Joe ni garden hono ma nwumre no nu akọ garden hoda hoye kama papa oti hona from me fa hona the environment ye tena didi o yes udi organic na me be the environment ye key because ya na me hu nyunyu me kakra iti me de me ba environment na enti se Big Joe hono ma ha ho mema we schools se ya na mde waja hako me kwa ya kra na che iti Big Joe edani drew so ya 20th September ye na ye beba in a numbers na ya beta wachi sasa watching the na ya na this week no wa be 3 days bi na wa ye ho adwuma pepepe online watch portal online te no so be ko online na je say wa ye order no ejina ye dia brel wo pewe na apede Big Joe moni adwuma na CJ happy birthday enkoma eye Susanna